benda yang tak kita tahu sebelum ni. Sebab sebelum ni kan masuk kerja, kerja, lepas tu balik rumah tak berborak banyak sangat lah ataupun. Hai, nama saya Nurul Fakira. Saya adalah seorang doktor veterina dekat KNS Bandar Tun Hussein On. I think from the games lah, sebab most of the games yang dianjurkan adalah melibatkan teamwork and also basically communication antara team lah. So what I notice is that kalau macam team tu tak ada communication, so game tu tak, dia macam it doesn't really, dia susah nak finish to the end lah kalau tak ada communication within the team members. Saya dapat tahu more stuffs about my colleagues, benda yang tak kita tahu sebelum ni. Sebab sebelum ni kan masuk kerja, kerja, lepas tu balik rumah tak berborak banyak sangat lah ataupun tak get to know each other well. So dekat sini kita tahu dia punya sides yang kita tak pernah nampak sebelum ni masa dekat tempat kerja. Saya rasanya tali tadi yang Lin dengan pusing-pusing tu, sebab saya rasa macam seronok lah. Yang tu pun game yang melibatkan trust, sebab kalau kita tak trust orang lain untuk pegang tali tu dengan kuat, kita pun takut terjatuh ke macam tu lah. Saya berharap yang kita orang punya bonding akan lebih kuat, and also the communications lah. Basically we get to faham each other more, untuk prevent conflict in the future. Saya rasa 10 lah. I would recommend this to other companies also, sebab this Gen bijak ni sangat membantu kita untuk merapatkan silaturahim, untuk bring out karakteristik yang kita tak pernah tahu pun sebelum ni